INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule vo in hi me ni som thum ani a Manipur lam chanchin thar kan ngai thale don ani Union Home Minister Amit Shah chuan nizandar kwale minute som pathum borvel khan Bir Kitendrajit International Airport Imphal athenga Manipur Chief Minister N Biren Singh le a hoten no welcome in CM Secretariat lam anpana anapoi mo ber meitei le zohna thak kuki te kara remna siam tumin cabinet meeting ani zui ngal Amit Shah hova meeting chuan thuthluk na panga an siama chung te chu nun phung pa ngai omle theina na boruak muanom siam law and order khau taka ken ko mipui mamo eile barle chhomdol na thataka kaltir boina awanga nunna chante chengnoi som pek le an chhungte sarkar na pek thuthang diklau ti tlemnan inbiak po na BSNL kalklanga siam ti te ani Amit Shah hian namtin te hna ro rel na dik justice pek atiama amero chu namtin te lung oi na hi athen thei tak tak arin om chia lo a thei lo kan tilova meite ho hi scheduled tribe demand petase tribal tetan separate administration union territory tal pe boxela chuta chuan kan nung oi thayangem amero chu meite ten scheduled tribe status an nei chuan mun song songa tribal area a ram an lei thei to dona namre theile noi hnung jok te tan a him don lo chu wangin in mun lo ram kan sal na konga po hian tuna tanga kan lo in khwa khir angai tak zet Union Home Minister Amit Shah hi patum ru ve tak voi khat ma a politics zin konga la hnung tol lo ani a media le opposition party ten thupa choi tura annor po in atlom du ngai reng lo Gujarat atanga minister chaktia an seikha ani to a Manipur buaina chingfel tur po hian arilruwa aswang to asa chu ati me arin oma indigenous tribal leaders forum 10 lamka atlo huna arilru an min ngei theinan muntina zofate ichong tayang u Nimin noi ni somni pakwa a Manipur Governor minga Manipur Chief Secretary Dr. Vinny Chausi thuchwa kha kan soi zaw lok donya Manipur sarkar chuan news khwa khir atum ru hle a chu wangin fake news chuan lama mangin tribal te chanchin the dar theilo tura khwa kir atum ni in angai thei ome Manipur Chief Secretary thuchwa chuan Manipur chung le pona Manipur buaina chanchin social media a share le post film khur turin mipuite acha kanti takna in min vau anima jok fake news share le post tu te chunga shemna le ko antumani fake news tu engeni ta angle Manipur Chief Minister Biren Singh mewin press conference ane apianga tribal te apu na zawzai te kha dot vek ania athu soi atamjok dot dik tak khanga press statement lo chwa saktu media te hi fake news the dar tu dik tak anni lawem ni fake news le genuine news hi tunge thlar sang tu ni angle Manipur sarkar mita chang chuan tribal ho thu soi zong hi fake vek ani dona tribal te mit achang chuan meite ho thu soi hi adik bik lo bok anga Manipur Chief Secretary thu chwa hian tribal te min regrab atum ni taberina lang Northeastern Prime Minister ti hiala an chin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan Manipur buaina chungchang asoi chuak veta Himanta hi Northeast Democratic Alliance convener ni in tunlai BJP leader chuan hu hang nei lian ber ani bok Himanta Biswa Sharma chuan Manipur buaina chu Manipur High Court thu chwa wanga thleng ni in apua The Hindu interview a ti hian asoya meite namten scheduled tribe lista tel andil na hi inbia khawna thatak nuaya kalpui kantuma Manipur state a hian kumnga kalta chung khan inbiak na mang vekin thil kan kalpui to a vanduai thak takin April ni somni khan Manipur High Court in order asiama kha khan kan malak tumdan kong atidam lam tavek ani ati Himanta Biswa Sharma thu soi hi Union Home Minister Amit Shah thu soi tui ni nani in angai theibok BJP hian Manipur High Court hi
zonga tuar ai tuar tu scapegoat a mangin amo puta ni berin alang High Court hian Scheduled Tribe Enlistment tungchang hi thu anei lo shim shima engwanga Manipur High Court judge te hian hetiang thu leilo omjenei lo hi order siam nge anni Manipur sarkar nor na wang ani jok angem thudik ber hi shat a har viau mai engpo ni se Manipur High Court hi chuan atiswal hle ani Manipur buaina chu voin mei ni somthum hian ani somni pariat na mel a muta der meya Union Home Minister Amit Shah hian engtin nge buaina chinfel atum don ti hi India mipui ngai ven ani zona thak mipui te chuan meitei ho lakata chatwana zalen an du'a separate administration lo chu buaina chinfel dan tur kong om lo anti bur mai amero chu separate administration anti chu engchia ange ni reng le ti zo na a om theya karan thapar le Kuki People Alliance Secretary Wilson Hangsing interview kha kan en chuan tribal tetana Manipur atanga state puitling hansa thak em chu a harsadon ti po asiata kan be se ngam lo ani bere state puitling hi a thei ngang lo ani po in union territory tal chu han be se ila be nge se rundung anti kha state le union territory hi kan lo hlo cham ani po in India Constitution via Autonomous Council, Territorial Council, Regional Council te a oma heng aya danglam le chazok India sarkarin minsiam sak ero kan be seitlat ani engdin huna po dingila zo na tlak nampeng sang te kan vaya lung oina tur hi apoimo bera India sarkarin kukilen emo zomi len emo po minlo peta se achunga sem dam abil thi ti kan pile pute thuro chha hi bong rangila gangte po andamanga vai pheile simte po andam tur ani khovel hi alakal zeldona voina meiteile zona thak indona shepha zongjong te po hi mual kan la liam vek dona kumjanu a zona thak nam inpum khat zel dan tur po kan ngai to tel angaya chuwangin chibil nambil anga kanin dai dan na te hi engtin mo mun khatalwan khom zai kan rel lo chuan kan boral na tur ani thei ti po riru a shureng chunga zo na thak politics hi kan khel angai India rama hian Hindu lalram hi alian zeldona Congress sarkar be sei vakchi ani lo BJP havin Hindutwa an mangthiam to sia opposition party te tan vote tamjok nei tu Hindu sa khozui tu te an be cheviau don lo chuwangin namtlem ho te hi mun khata kanin sui khoma nam lian le chakjok kan din lo chuan hun lo lakal zel tura aru no chhuaka ti hi alwar tel dona engbuai na mai po hi sa kho indona ang ani zela Hindu versus Christian ang chuan India rama hian kan ti du kan hungai don lo tundin muna state puitling omsa Mizoram Nagaland Meghalaya te po hi thirila aram nei tu minority anni hun ala thleng don khasi hovin namdang vai chwa an tumpo le sa khorong kai ani ha zela Aizol Kohima Dimapur Shillonga te hian vai an tam ta he a he namdang vai te hi horu tima ila an hodon chuang lo kumtin an pun bel zela kumza akal le meu chuan Aizol khopuya vai tam tur za chu ishe thiam mayem mainstream media ten meite chan lamzong hira thu an chwa thin po kha tuna chuan tlemin azia om chho veta tlang mi te hi mizak zoom interview le media han ma chon vel hi kan chak zek lo fowa achan lian bel chu chong kan thiam tok lo wang ani Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF hian tun aya chakjok Media and Publicity Department hi asiam nge angaya meitei leader te thusoi Manipur Chief Minister press conference te thlenga changlet ngal theitur Media Department siamin Hindi Manipuri English thiam taka mang thei chumi pia lama point dik tak manga changlet theitura Media Department lam kan buat sai angai ani The Telegraph in a report danin vo in thlengin meitei ten biak in an hal hi zani somnga lai atling to a sungnu khwa a biak in an hal kha athar ber ani ome Eastern Command Nwaya Army officer pakhat chuan Manipur buaina a hmu dan asoya kuki nam property le biak in an target dan en hian
India ram mun sang sanga hindutwa pol te thil ti nen a in ang hle ti in The Telegraph ashila Meitei Radical Group Arambai Tengol le Meitei Lipun te hian Kuki community chau an beilawa Meitei Christian te po an bitum thu asei telbok asei zel danin Arambai Tengol le Meitei Lipun te hi Biden sarkarin achan puya Kuki te an lo chin chia diama buaina a in chan chia khan an lo chin chia to te kha an bei ta zat zat ani atibok he army officer commandant hi tu tak niang mo ole khati zong kha Manipur lam chanchin kan ngai thlak thei te chu ani a ni len nuam vek ule